Akashvani Imphal Ksh.Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau BJP ki legislature party ki luching ba khananaba kendra ki mantri ani ngasi Imphal la thungnaraba yai yaksang kumai ki ngasi nini chanba pechakari numit ni mafam kayadagi holi palasingna Imphal gi Sri Govindaji mandir da laknari amasung Assam, Himachal Pradesh, Nagaland amasung Tripura gi Rajya Sabha mikhal ki damak BJP na makhoi gi merep sing ming lok thokre Leibas da hojik oriba COVID-19 ki fivam yenglaga tabiriba singna laichit asitagi ngakthongnaba makha gi niyam singak na chatpinaba haizari vaccine kapa yaraba mipum khudimak sungsoi soidena vaccine kapthokpiu face mask upiu social distancing sungsoi soidena ngakpiu amadi khutsa sengna hamdokpiu maimit sengna tathokpiu hojik mapung oiba pau BJP की legislature party की लुचिंग बखनब की दमक हंदकता BJP की parliamentary board ना मणिपुर इंचार्ज ओइन हाक्रबा केंद्र की मंत्री अनिंग से इम्फाल द थुंगनरब याई पावखरन हाई मणिपुर इंचार्ज ओइन हाक्रबा केंद्र की सेल तुम मंत्री निर्मला सीतारमन अमसुंग आइन मंत्री किरण रिजिजुना इम्फाल लाक्टुना सरकार सेमनब थौरांग सिंह लखुलब याई हाइरी निंगसिंग बयाई हंदकता पांगथोकी बतरन त्रिशुब मणिपुर विधानसभा मिखल द BJP ने सीट कुंट्रा निथोय फंगदुना चाउना माई पाखिबनी अदुमोइनमक दोगे लेजिस्लेचर के पार्टी के लुचिंग बखननबगी मतंगदा मियामदा चममनबा अमा ओइदुना लाक्ली BJP की स्टेट प्रेसिडेंट एस सरदार देवी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह अमसुंग BJP की लुचिंग ब टोंगाम बिस्वजित हंदकता दिल्ली दे चतुना केंद्र की लुचिंग ब कया उनखिबनी मरस दकुकी पीपल्स अलायंस ना BJP ना लुचिंग ब सरकार असिदा सगोकनी हाइना फोंदोखरे पनबया बदी हंदकता पांगथोकीबा मिखल अदुदा अलायंस असिगी मेरिट अनि माई पाखिबनी अमरोमदा हानेगी फॉरेस्ट मंत्री अवांगबो न्यूमेबु नागा पीपल्स फ्रंट NPF के लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबु ओइना खनख्रे दोलगी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट सु ओरिबा श्री अवांगबो येनाबा लेतेना लुचिंगबु ओइना खनखेबनी हंदा पांगथोकीबा राज्य विधानसभा मिखलदा NPF ना सीट मंगादा माई पाखी याक्संग कुमाई की ngasi चनबा पेचकारी नुमिता मफम क्यादगी होली पला कांगबु सिंगना इम्फाल की श्री गोविंदजी मंदिर दे लागनरी अयुब अंगनबदी होंगना माइके क्यादगी गाड़ी सिंग लाकप उरे अमरोमदा लेकाई लेकाई दा पांगथोप याक्संग की स्पोर्ट्स कमरी लेनना इम्फाल की सेंगलबा लाइफमलेन कंगलादगी मैरा लोब लागनरी मरश दा याक्संग कुमाई मियामना कोविड की सेक्सुअल थौरांग सिंग हांगना पांगथोपिनबा स्टेट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर अपील तौरकली मिशन डायरेक्टर डॉक्टर समजाने हाई याक्संग कुमाई पाक्थोपम सिंगदा मियामना फुट की सोशल डिस्टेंसिंग थंबीबगा लोइनना राज्य सरकार न पीबा SOP सिंग मपुंग फाना ngakna चटपियु मियामना मी अमगा खुद सोकनरुबा मतुंगदा यारिबा मखै माइ मिट पाइदना बहोनबियु खुद सोकनरुरबसु अपबा मखल गे सैनिटाइजर नत्रगा सापोना सेंगना खुद हांदोकपियु मणिपुर कोविड की एक्टिव केस सामसुम अहुम लेरी नौना मियोय मरी पॉजिटिव ओइखी मियोय मापन नाबा फखी अपुनबा पॉजिटिव केस लाख अमा लिसिंग कुंट्राटे सुमना कुंट्रा मापन के मनुंगदा लाख अमा लिसिंग कुंट्रा मरी चनिपान तरातु नाबा फखरे नाबा फबगी चांगचादा मरफुद्रा निपान दशमिक अहुम निपानी हौजिक फावदा लाइसिट एसटी मियोय लिसिंग अनि चामकुन लेखिद्रे राज्य सिदा हौजिक फावदा कोविड सैंपल लाख तरा मंगा लिसिंग मरफुद्रा हुमदोय चामकुंट्रा मतोय टेस्ट तौखरे हौजी फावदा कोविड वैक्सीन लाख कुंतरे लिसिंग हुंपुतरु सुमना तरामाथोय काखरे मसिंग मनुंगदा अहानबा डोज लाख तरामंगा लिसिंग कुंतरु चनिपान अमसुंग अनिशुबा डोज लाख तरामाथोय लिसिंग हुंबुद्रा मरी चनिपान कुंत्रा त्रेनी प्रिकॉशन डोज न लिसिंग हुंपु मरी चहुम हुंबुद्रा मरी काखरे असम राइफल्स की केचन मानबी बटालियन का मणिपुर पुलिस का पुनति बुहम की थबो चथबदा KCP नोयन ग्रुप की मियो अमा इम्फाल इस की पांगै थंबो लंपाक्तगी फगत की अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी सिक्योरिटी कांगबु असनति बुहम की थबो चथबदा मियो असि फाखिबनी मोरी अमसुंग टेक्नोपोल बटालियन ना टेरिटोरियल आर्मी का लोना टेक्नोपोल जिला की मोरियंगथेल अमसुंग होलैंड फाइट खुल मेयादगी PLA की मियो अनि फारि हाइरी फारबा मियोसिंग अदु थौबाल अमसुंग मोरे पुलिस ता सिनखरे हाइरी अमरोमदा टेक्नोपोल बटालियन ना तराव रोड जंक्शन दा थिबु हुंबगी थबक चथबदा उमंग अमदा लोतुना थमलंबा पैकेट हुंपु मरी दा हापयु फगतले फारबा पोलमसिंग अदु लुपा लाख मंगा हेनबगी नि हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Assam, Himachal Pradesh, Nagaland amasung Tripuragi Rajya Sabha mikhalgidamak BJP na makhoi mirepsinggi ming laukthokre. Assam da dol asina Pabrita Margheti, Himachal Pradesh dagi Dr. Sikandar Kumar, Nagaland dagi Srimati Fungnam Konyak amasung Tripura dagi Professor Manik Sahani. Rajya Sabha ki mikhal Punjab ki sit manga, Kerala ki sit ahum, Assam ki sit ani, Himachal Pradesh, Nagaland amasung Tripura ki sit amagi mikhal tha asi kuntramathoi da pangthokani. Mirip pishin bagi aroibe nimit tha asi gi kunmathoi ni. Taramdu suba Nagaland Vidhan Sabha gi Vazet mipam ngasidegi horagani. Rajapal gi Vasangalone na mipam hogdokani. Ahobo numita obituary pangtokani. Sel thungi vivaksu puriba Mukhyamantri ni Firiona leba popo numita senba chahi lising ani kunithoy kulhumdagi budget puthokani. Wahang pahong gi matakta sarkar gi bibak singi chahi gi oiba administrative report, sarkar gi report, assembly committee report na chingba puthokani. Handa pangtokudoriba budget mipam asi han oina virodi dol yaudna pangtokodoriba mipam ne mipam ta sigi kun mangada lushingani. Lebasi da hoji fawada COVID vaccine dose ko ti chama marfudra tare hena kapkhre kendi gi haksel mantralo in hai hokiba pung kumari da vaccine dose lak tara manga lising humbudra tare hena kapkhi haiba matam asta lebasi da COVID ki anoba case lising ani changa kunipan thengnaki naba fawagi changcha da marfudra nipan dasmik tare ahumne. Maharashtra Rajya Singh amasung Union Territory Singna COVID-19 ifibam kumna yengshinnaba Kendra Sarkar na poktak pikre. Cherol amada Kendra hai Rajya amasung Union Territory Singna genome sequencing amasung surveillance ki thabak hena yangsin hangadabani. Cherol aduna makhata na hai lalol itiki thabak amasung miyang gi oiba thabak thoram singda apan baton danaba COVID ki sexual tharong sing lokot kadabani. Ngasi fongba pause singi maru oiba pawgi dama hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh. Ksh.Chitrabhanu. Pausing ng ngasi phone riba maruiba pausing di awangbo nimaibu NPF legislature luchingba khankre turel ayambagi ising kangsilakpadi water supply scheme sing fail oiraktuna toti ising phangnadre nong laktriba phawba isingi awaba khangminasi haiba paw sana laibaki ahanba amasung ani sub headline ori yausang manungda BJP gi leader khallaba yari Kukil People's Alliance na BJP na luchingba sarkar da sarta amat yaudana sagot kani haiba Uttar Pradesh ki mathangi chayolda Yogi Adityanath na amuk hanna chief minister oina wasak lawrgani gaikhangam da support tawgi charge ta nungba BJP ki member kuntra taruk tanthokre haiba paw huyelan pawgi ahanba amasung ani sub headline tawri Kuki People's Alliance na BJP na luchingba anoba sarkar semlakpada support tawgani haiba paw Maswana Thar amasung Manipur Express ki ahanba headline tawri pawasi Hill Hornbill Express su ahanba headline tawre amasung Ganphu Mail da su phongle Churachampurdagi Dr. Ani Indian Medical Association Manipur State Branch ki Exemplary Service Award fangli haiba paw Nisil Tuhitu gi ahanba headline tori. Dolgi mayokta thabak tawbagi damak BJP gi Tamenglong district na nungba kendra gi dolgi active member kuntra taruk tanthokre haiba paw Ganphu Mail da ahanba headline tori. Pawasi di chamda ani sub headline tore. Kangchup makom chingda may mathanta lainung dagi chaklak liba adu ONGC amasung Geological Survey of India na yengsin gre haiba paw Tamenglong Times ta ahanba headline tori. Labor Union Tamenglong na Tamenglong Bazar sengtokpagi thabak chathakibagi paw di chamgi ahanba headline tori pawasi Ganphu Mail da ani sub headline tore. BJP ki observer sing ngasi Imphal da thungladuna Mukhyamantri kanana oigani haibigi warep lawraba yai haiba paw People's Chronicle amasung poknapam gi ahanba headline tori. Mars kunmathoi da ban kauriba adu TPO na kut thingjinaba NPO na appeal tawba paw Hills Hornbill Express ki ahanba headline tori. Rise singna genome sequencing da ahen miyeng changnaba poktak People's Chronicle ki ani sub headline tori yauksang kumai tampaki phapong kya da sathari haiba paw Tamenglong Times ki ani sub headline tori. Pauna kaithedi lambi khaibok ama parking ohenbadigi traffic jam thokle haiba paw photo ga konana sana laibak ta phongli kongba maru laifam lenda maidingu border chandra gi mitam khannaba pandam thamli BJP na voter amamam da lupa lising ani degi lising kun phawba yen ki haiba CPI gi wafam covid ki anokba positive case mari kaktamak thenare haiba paw huyanlan paw da phongli Chitrabhanu Thagachiri Rajesh Loshilakpada COVID-19 ngakthonaba vaccine kaptokpa face mask upa futaruk lamnan leiba khusha amadi mai miterutana na thamba haiba achamba thong singasi ngangna chatpinaba amuk hanne ningsingjari aroibada maroiba paw amuk hanna BJP ki legislature party ki luchingba khananaba kendra gi mantri ani ngasi Imphal da thungnaraba yai Yaksang kumagi ngasi nini chanba pechakari numini mafam kayadigi holi palasina Imphal gi Sri Sri Govindaji Mandir da laknari amasung Assam Himachal Pradesh Nagaland amasung Tripura gi Rajya Sabha mikal gi damak BJP na makhoi gi mirep singi ming lok thokre Pauli sere